ni inkuru yemeza neza ko abakomando bagera ku 8 b'igisirikare cya AFC M23 bahanganye n'itsinda rikomeye cyane ry'abakomando bagira nabo ku 8 bivugwa neza ko bari baturutse mu gihugu cy'u Burundi, ariko bitewe nuko M23 yari yamaze kumenya neza ko aba bakomando b'u Burundi bafite ibikoresho biremereye cyane, yohereje abandi bakomando 6 ndetse bivugwa neza ko aribo babashije guhangana n'iri tsinda ry'u Burundi, biza kurangira 6 mu bakomando 8 b'u Burundi bapfuye. Inkuru zikavuga neza ko wafashwe umwe, ndetse inkuru ikomeje kugenda ica igikuba nuko uyu wafashwe ari we wari ukuriye iyi operation nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ni inkuru zigezweho zigaragaza neza ko leta y'u Burundi yamaze kujya mu kimeze nkaho ari darirema ku buryo bukomeye cyane nyuma yo gutungurwa. N'abakomando bivugwa neza ko bazanywe ku butaka bw'u Burundi, ariko bazanwa mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane, aho bamanukiye mu bice bitari mu mujyi kugira ngo baze kuba bakora operation bari bajemo. Bivugwa neza ko bagombaga kwinjirira M23 muri iyi misozi kugira ngo babashe kuba batungura umwe mu bayobozi b'uyu mutwe M23 bari bamaze kumenya amakuru ko ari muri ibice. Izi operation zirasanzwe zirakorwa na M23 ikizikora ikagaba ibitero ku bayobozi batandukanye b'igisirikare cya leta ya Kongo n'abarundi. Ibi kandi abarundi nabo bari babikoze. Igitunguye benshi cyane nuko bahuye n'uruva gusenya. Ni kajugujugu ntoya y'intambara yajemo aba bakomando b'u Burundi, bivugwa neza ko ari 8. Ubundi busanzwe ntabwo bisanzwe ko bagenda ari 8, baba basanzwe bagenda ari 4, ndetse bivugwa neza ko bari bamaze gucibwamo amatsinda 2. Muri aba 4 bivugwa neza ko muri 4 haba harimo ushinzwe gukora operation buri imbere ubushobora kurasa uware wese, hakaza ushinzwe kuba yaza kwifashisha imiti ndetse n'ibindi agafasha bagenzi be mu gihe haba hagize ugira ikibazo, ndetse n'abandi 2 basigaye bakaza kwifashishwa mu bijyanye no kuyobora bagenzi babo, ariko nabo bari agitingi ku buryo baba bashobora kurasa igihe icyo ari cyo cyose. Ndetse muri aba 2 kandi haba harimo ugenda agerageza gukavaringa bagenzi be kugira ngo hatagira uza kubaturuka inyuma, ndetse yari amatsinda 2, buri tsinda ririmo abasirikare b'abakomando 4 nk'uko byari byapanzwe. M23 yaje kubimenya isa naho bitinze, ikajugujugu ntoya yamaze kubageza hafi neza n'umupaka w'u Burundi n'igihugu cya Kongo. Babahungu bari bamaze kwambuka neza ku bikoresho bya gikomando, udushoka, ibiziriko, inkota n'ibindi bikomeye cyane, n'imbunda ziganjemo intoya nk'uko bigaragara, uretse umwari ufite imbunda isa naho yisumbuyeho ya AK47 yagombaga wenda kurasa kure mu gihe bibaye ngombwa, ariko ubundi babirikwaje ibikoresho birwana muri dueli. Aba bakomando rero ndakubwira neza ko aba bamaze kuba abitaba Imana, ndetse inkuru ikaza kugenda iba mbi cyane ku Burundi. Biravugwa neza ko bamwe bapfuye, umwe akaza gufatwa mpiri, ndetse ko hasubiyeyo umwe nk'uko inkuru zitarabyemeza. Hari abavuga neza ko 2 aribo barokotse, abandi bakavuga umwe, abandi bakavuga neza ko umwe ariwe wafashwe, ndetse abandi bose bapfuye. Ibi byose birakomeza kugenda bigarukwaho, ariko ndagira ngo nkubwire neza ko M23 yitwaye neza muri iyi operation. Ni ukuvuga ko ari operation ebyiri zakubitanye. Operation y'ingabo z'u Burundi, bundi bivugwa neza ko u Burundi benshi batari bazi ko bufite abakomando bashobora gukora iyi operation, nubwo yitambitswe mu kijyanye nuko M23 yamenye amakuru, nubwo yamenye nayitinze, kuko amakuru yamenye habura igihe gitoya ngo aba bakomando babe bayigeramo ndetse batangire kugenda bakora operation yabo nk'uko bari bayizanye bayiteguye. M23 rero yahanganye nabo nta mbunda zisakuza, igipfunsi ku gipfunsi, icyuma ku cyuma, agashoka ku kandi, unigishijwe ikiziriko. Ndetse murabizi ibikoresho bya gikomando ahangaha nibyo byakoze, byaje kurangira ariko na M23 nk'uko bitangazwa ihatakarije umwe, abarundi bahatakarije 6 nk'uko amakuru amwe abivuga, andi akavuga ko hapfuye 4, abandi bakaba bakomeretse, undi agafatwa mpiri. M23 yakomerekesheje umwe bikabije, ndetse undi ahasiga ubuzima, ariko operation yagejeje ku ntego, ndetse operation y'abarundi yo yaje gufiringa itaragira ku ntego. Ibi rero nibyo benshi bakomeje kuvuga neza ko iki gisirikare cya AFC M23 kirimo ndetse gikomeje kugenda gihangana. N'amakuru yagaragaza neza ko igitero gikomeye cyane cy'ingabo z'u Burundi cyari cyamaze kwemezwa, ndetse cyahawe umugisha, cyakuranywa imbaraga n'ubwenge budasanzwe, ariko intare za Sarambwe zibashije kuba zigenda zikiburizamo. Ni inkuru igezweho. Nanone biravugwa neza ko iyi nkuru ikimara
bikimara kumenyekana hakurya Igitega na Bujumbura igikuba cyabaye nk'igicika, aba bakomando gutakaza itsinda ry'abakomando nk'aba ni ibintu biba bitewe ubwoba ndetse biba ari igihombo gikomeye cyane mu gisirikare. Abakomando ntabari benshi ndetse bajya muri ibi bikorwa bimeze nk'aho ari ibikorwa biri special nk'uko bitangazwa. Abakomando kandi b'u Burundi ntabwo bari baje mu buryo busanzwe ndetse cyagaragaje agaciro ndetse n'imbaraga aba basirikare bari bahaye iyi operasiyo, ariko biza kurangira itagenze neza nk'uko babyifuzaga. Kugeza kuri ubu 23 ikomeje kuba ibona amakuru mbere ndetse ikaza kugenda ikurura ikimeze nk'aho ari cyo cyose kiri gupangwa n'ingabo za leta ndetse n'abarundi. Ibi byose benshi babihuza n'ubutasi bukomeye, ariko nanone bigashimangirwa nuko abarwanyi baba 23 bagiye bafata abo mu gisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi ariyo bakomeza kugenda batanga amakuru yifashishwa n'ubu butasi bwa 23 kugira ngo bukomeze kugenda bukurura izi nkuru ziba ziza cyane cyane zituruka ku bitero biri gupangwa. Ikivu y'Amajyepfo nkubwire ibikomeje kuhabera, abasirikare 3 b'abarundi bafashwe mpiri nyuma yuko bivuzwe neza ko bari barimo batembera mu bice by'inkengero za Purene bakomeza kugenda bareba ibice 23 yarekuye ndetse aho batanafite ibirindiro byinshi kugeza ubu. Aba rero bivugwa neza ko baje kwisanga baguye mu gaco k'abasore, bivugwa neza ko bashobora kuba ari abasore babarizwa mu biriya bice. Benshi bemeza neza ko ari abasirikare ba 23 ariko batambaye imyenda ya gisirikare, bahita babafata. Ibintu bivugwa neza ko aba bari banafite n'intwaro babasha kurasana, ariko abasirikare 3 b'abarundi bafashwe mpiri. Ibyo benshi bavuga neza ko nabyo ari inkuru zatunguranye mu biriya bice bya Plaine de Ruzizi. Ni ibintu bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Amatora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha yamaze kugenda azamo kidobya, ibintu birakomeye. Ni izi nkuru ngiye kukuganirira. Ni ibintu bikomeye cyane rero byemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bongeye kuba bategura ibitero bikomeye cyane kandi bakabikora bakanabigeraho. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bagabye ibitero mu birindiro by'ingabo za 23 by'umwihariko igice kirindirwamo ibi birombe bya Rubaya bisanzwe bizwimo kubamo amabuye y'agaciro ya koruta kurusha mu kindi gihugu icyo cyo cyose ku isi. Aya mabuye y'agaciro ya koruta rero yacukurwaga muri ibi bice nk'uko n'ubundi bigikomeje, aho amakampani y'Abashinwa ari yakorana na 23 mu gucukura no gutunganya amabuye. Rero igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kuhagaba ibitero bikomeye cyane bigamije kuhambura 23. Ibintu bisa nkaho byateye ubwoba benshi barebaga ibingibi, banavuga neza ko ibi bitero bitari bigamije ahubwo kujya hano mu bice biri gucukurwamo amabuye y'agaciro, ahubwo target yari hari ya Rubaya neza mu isantere no mu bice bitandukanye bituyemo abaturage. Aha niho havuye izi drone zarashe mu bice abaturage barizwamo. Kugeza ubu amakuru akagaragaza neza ko abaturage barashwe, benshi bapfuye ndetse harashwe ikizwi nka guest house. Ni inzu nini bivugwa neza ko ari za Joseph Kabila wahoze utegeka igihugu cya Kongo. Izi nzu kandi zikaba zakira abashyitsi harimo abazungu ndetse n'abandi ba mukerarugendo basura ibi bice, ndetse nk'uko bigaragara ni ibice bikungahaye, haba hari abantu benshi ndetse batandukanye baza gukora ubushakashatsi, baza kugira ibindi bitandukanye. Aba bose abenshi bifashisha izi nzu za Joseph Kabila, bivugwa neza ko ari ama guest house yaraherereye mu abira bice. Yamishweho urufaya rw'amasasu n'izi drone z'igisirikare cya leta ya Kongo. Abazungu bamwe bari muri izi nzu, bivugwa neza ko harimo abapfuye. Hagaragaye umuriro mwinshi cyane, aha benshi baremeza neza ko ibi ari ibyaha bikomeye cyane. Amashusho magufi yakomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga n'amafoto yerekana ibi bitero bikomeye cyane. Abantu benshi bakomeje kuvuga neza ko ingabo za leta ya Kongo zirimo zirakora amakosa akomeye cyane mu buryo bukomeye. Ibi rero benshi barakomeje kugenda babishimangira bavuga neza ko intambara aho igeze, igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirakora amakosa akomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza kuri ubu ngubu, ndetse benshi bakavuga neza ko Tshisekedi n'izi ngabo ze bari bakwiye gufatirwa ibihano bitandukanye, nuko ubu ngubu bamwe bari kubigaragaza nkaho ari ibitero byo kwirwanaho ndetse bisa nkaho ari ibitero bisanzwe byo ku rugamba, mu gihe ibice barashemo mu by'ukuri nta birindiro by'ingabo ho bahanganye zari zihari. Biro
birateza ikibazo gikomeye cyane. Aba bazungu n'abashyitsi basuye Kongo bamaze kwicwa, abaturage bo byabaze kuba akamenyero. Ibi rero byatumye imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yongera guhamagara Tshisekedi. Kuri ubu barasobanura byinshi cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Ariko reka dute tunyura no kuri aka gakuru kavuga neza ko abasirikare b'abarundi bagera kuri 3 bafatiwe muri Plaine de Ruzizi, bafashwe nabo bita ko ari intasi za 23 zari zinafite intwara ariko zitambaye imyenda ya gisirikare, zatunguranye muri ibice zikaza kubacakira. Ibyo benshi bemeza neza ko 23 ngo ifite ubutasi bukomeye cyane muri ibi bice. Ibintu ntabwo byoroshye cyane. Nanone ikipe y'igihugu ya leta ya Kongo, ikipe ya football, bivugwa neza ko nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagaragayemo Ebola ku rwego rwo hejuru, ni ikipe y'igihugu cya Kongo bashobora kutitabira igikombe cy'isi kizabera mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, ndetse aho bivugwa neza ko abangaba bamaze kugaragaramo icyorezo cya Ebola nabo, maze bikazatuma bashobora kutitabira. Ndetse ibi nabyo birakomeza kugenda bigira aho bihurira na politiki, aho benshi bavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gutangira gutsikamira Tshisekedi mu buryo burindire gite. Koma 23 yamaze kwinjirira ku buryo bukomeye cyane abayobozi b'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi ndabikubwira uraza kumva ibimenyetso bindi biri kugaragaza ko hari abandi basirikare bakomeye cyane mu gisirikare cya leta ya Kongo bagomba gupfa bitarenze amasaha ari imbere. Ibimenyetso biri kugenda bigaragaza operation ndetse nuko 23 iri gutegura ibi bitero, ndetse igerageza kwirwanaho kuri drone zikomeye cyane z'iki gisirikare cya leta zikomeje kugenda zirasaho umunsi ku munsi. Nanone ndakujyana muri Kivu y'Amajyepfo, ubwo twageze mu bice bya Mikenke, Minembwe ndetse hafi aho n'umujyi wa Uvira. Ahangaha harumvikana ibiturika biremereye cyane, ariko benshi bemeza neza ko ari ingabo za twirwaneho ziri kumwe na 23 bari guhangana n'ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'abarundi. Kuri ubu amakuru aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi bamaze kugwa muri iyi mirwano, atari benshi cyane ugereranyije nuko byari bisanzwe. Basa n'abari kugerageza kwihagararaho, nubwo kubohoza ibice batwe ku munsi wo kuwa kabiri bisa nkaho byabagoye nyuma y'uko batakaje ibice bitandukanye. Igitero cyabatunguye cyane kiza gutuma basiga ibirindiro birukanka amasigamana. Induru ziravuga, amasasu ni menshi cyane hariya, benshi bari kuhagwa. Ndakubwira nanone iby'imirwano iri kubera mwabira bicaho ingabo z'abarundi zongeye kugaragara mu bitero bikomeye cyane mu birometero 2 gusa uturutse Poezero. Ni inkuru zisobanura byinshi cyane ndi bukubwire no ku butaka bw'u Burundi biri kuhavugwa muri Leta Majoro. Ese perezida w'igihugu cy'u Burundi amerewe ute ko umwuka utari mwiza? Igitutu gikomeye cyane, ni igitutu cy'ikibi byose ni muri aya makuru. Ni inkuru zigezweho rero zisobanura byinshi cyane ku bijyanye n'ibitero n'imirwano ikomeye cyane iri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Rubaya. Neza hakomeje kumvikana imirwano. Mbere y'imirwano habanje kumvikana drone z'igisirikare cya leta ya Kongo zikomeje kugenda zirasa mu bice bitandukanye, ibice birimo abaturage ndetse n'ahandi. Biza kurangira 23 ikomeje guhangana n'izi ngabo, ariko kandi 23 yateguye operasiyo ikomeye cyane yo kurasa generali uyu ni Obedi Ngabo. Uyu kandi akaba umwe mu bakomeye cyane bakoranaga na Wazalendo mu kuziha amabwiriza ndetse n'ibikoresho nk'uko amakuru bitangaza. Obedi Mugabo Makuba, uyu ni generali mu gisirikare cya leta ya Kongo. Uyu yamaze kwicwa arashwe amasasu agera kuri 6, aho yarashwe na AFC 23 mu mirwano ikomeye cyane yabereye Rubaya. Neza mu birometero bitagira no muri 2. Bivugwa neza ko ari kilometero kirengaho gato uturutse ku birombe by'amabuye y'agaciro ya Korutari ya za Rubaya. Benshi bemeza neza ko iyi mirwano yose iri kuba isa naho igamije ko igisirikare cya leta ya Kongo cyakongera kwisubiza ibi birombe ndetse amabuye y'agaciro ya Rubaya bakongera kuba bayafata ndetse bakayagira ayabo. Ibi rero bisa naho bigoranye bitewe nuko ibi bice bya Rubaya 23 nibyo ikoreramo kandi nibyo ikuramo byose yifashisha. Habereye imirwano karabutaka ahaje kugwa uyu mugabo ukomeye cyane muri izi ngabo za leta ya Kongo. Uyu mugabo akimara gupfa habaye ikimeze nkaho ari ubwira kabiri ku ngabo za leta ya Kongo
aho benshi bemeza neza ko uyu mugabo yari umwe mu bafatiye runini Wazalendo, ndetse nk'uko byagaragaye iki gisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kumera nk'aho gicitse intege, ibyaje gutuma izi Wazalendo ndetse n'aba basirikare basubira inyuma muri iyi nkundura yari ikomeye cyane yo kwerekeza ku birombe by'amabuye y'agaciro hariya za Rubaya. Uyu mugabo kandi bivugwa neza ko n'umwe mu bapfuye nabi, kuko abamurashe basaga naho bamwegereye, bamurashe amasasu menshi cyane mu mutwe, ibintu byagaragaye ko atari afite ubwirinzi bukomeye cyane, kuko abamurinda bagaragaje intege nkeya nyuma y'uko amasasu yabaye menshi cyane, baza kugenda nabo basubira inyuma, ari nako 23 bacanaho umuriro, cyari igitutu gikomeye cyane, biza kurangira uyu mugabo nyine ahitabiye Imana. Ibintu ntabwo byigeze bimworohera na gatoya nk'uko benshi cyane bakomeza kugenda ababivuga. Nanone hagaragaye ibimenyetso byinshi cyane bigaragaza neza ko 23 kugeza ubu hakiri gututumba undi mwuka mubi, bivugwa neza ko hari igitero cyateguwe gishobora kuza kuzenguruka ibice birimo ibirindiro by'izi ngabo, nk'uko bimwe babivuga ko 23 ishobora kuza kongera gutungurana ikarasa kuri izi ngabo mu buryo bushobora kuza gutuma bongera gutakaza abandi bayobozi. Ni ibintu biri kubera muri Kivu y'Amajyaruguru hariya hafi n'ibirombe by'amabuye y'agaciro. Igisirikare cya leta ya Kongo cyatakarije abakomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu, harimo n'uyu generali ukomeye cyane Obedi Mugabo Makuba, kandi akaba n'umwe mu bakoranaga hafi na Wazalendo, ndetse ibi bisa naho byabaciye intege. Nanone ndakubwira neza ko hari kuvuga inkuru zikomeye cyane z'imirwano yiri kwerekeza mu bice bya Poezero, aho igisirikare cyatwirwaneho Amadu afatikanyije n'abasirikare bakeya bama 23 bari muri biriya bice bakomeje kugenda bagerageza guhangana ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare bibaza ngo barahangana n'iki? Barahangana n'ibitero bikomeye cyane, aho izi ngabo za leta y'u Burundi umugambi wo kujya kurasa ku ngabo n'abaturage bari Minembwe bisa nkaho bawukomeje. Ibi rero ntabwo byaboroheye. Imirwano yakomeje kuba yagaragaje neza ko kwirwanaho iri guhagarara neza mu birindiro, nubwo abarundi nabo basaga n'abariye karungu bitandukanye n'iminsi itambutse, ariko bisa nkaho batabashije kwisubiza ibice bambuwe, ndetse ibice bakomeje kugenda batakaza nyuma y'uko byagiye bivugwa neza ko twirwaneho yagabye igitero gikomeye cya drone ku ngabo z'ingabo nyine ku birindiro by'ingabo z'abarundi ifatikanyije na 23, ibyatumye abarundi bava mu birindiro byabo bagahunga kugeza na n'iyi saha. Ibintu ntabwo byoroheye izi ngabo z'u Burundi. Nanone hakurya i Bujumbura haravugwa umwuka mubi mu basirikare bakuru bayoboye iki gihugu, by'umwihariko na perezida w'igihugu cy'u Burundi arashinjwa ibyaha byinshi cyane, ariko arashinjwa atari ukuvuga ko ari mu nkiko, ahubwo abo bayoborana baramushinja gukora amakosa ajyanye n'imyanzuro ikomeye afata atabagishije inama, kandi byinshi akabikora mu nyungu ze. Ibyo benshi bemeza neza ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye kugeza kuri ubu asa n'uwicariye intebe ishyushye. 23 yasaga n'iyariye karungu, ndetse yasaga n'iyisize insenda ku rwego rukomeye cyane. Igisirikare cya 23 cyongeye kuba kiba nkaho cyari y'Amavubi. N'ukuri benshi bavuga neza ko intare za Sarambwe zarakajwe n'umusirikare wa 23 wishwe mu bitero bikomeye cyane, aho igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye gutungura 23 muri Plene, biza kurangira iki gitero kigwemo umusirikare w'intare za Sarambwe, ndetse abandi babiri barakomereka. Ibi rero byarakaje aba basore b'intare za Sarambwe, barimo barahorera mugenzi wabo umwe, ariko abazendo bamaze gupfa barenga 30. Ibi biraza kuba bigenda bite ko 23 isa naho itari kubabarira izi Wazalendo ndetse n'ingabo za leta ya Kongo. Ababibonye baremeza neza ko igisirikare cya 23 cyari gifite umuvuduko udasanzwe bijombo, ndetse biza kurangira uyu muvuduko utanze ikintu gikomeye cyane, aho basaga n'abari kurimbura izi Wazalendo zari zifite n'intwaro bivugwa neza ko harimo iziremereye, ariko biza kurangira izi ntwaro zibaye impfabusa. Wazalendo zishyira ku rutugu zirirukanka, ndetse biza kurangira bitabaye ibyo kuzishyira ku rutugu gusa, bazirambika hasi birukanka amasigamana. 23 rero kuza kwitera umugongo ushaka kuyihunga, niho buri buhurire n'ibibazo bikomeye cyane. Yabacanyeho umuriro bikomeye cyane, baratatana, abandi barashwiragira, bamaze gushyira intwaro hasi. Abaturage we ubwabo batangira kubacakira, dore ko bari batangiye kwirukankira mu baturage. Umuturage kubona Wazalendo idafite intwaro, ndetse bisa nkaho 23 iri hafi aho, ahita afata izi Wazalendo, ndetse bisa nkaho zari zamaze kuba zigira igihunga gikomeye cyane. Benshi mu baturage bavuga neza ko
babishimye cyane ndetse bakagaragaza neza ko M23 umuhate ifite utazaba uw'ubusa. Ni igihe benshi cyane bavuga neza ko M23 umujinya ifite bayiciye umwe mu basirikare, bivugwa neza ko ari n'abatoya ndetse badafite ipeti ryo ryose uretse ko ari umusirikare usanzwe. Benshi bakavuga neza ko uyu mujinya ari umurandurazuzi, bisa nkaho M23 yari isanzwe irwaye izi wazalendo. Ni ibitero bikomeye cyane biri kubera muri grupome ya Bijombo, ariko benshi bakavuga neza ko n'ubundi izi wazalendo arizo zikozeho nyuma y'uko ibitero bikomeye cyane by'ingabo za Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi byatunguye M23 muri Plene, bikaza kuba byakiciye umusirikare wa M23 umwe, aricyo cyatumye M23 irya karungu, maze izo wazalendo zikaza kumera nk'iziyahuyeho, iza kuzereka neza ko nta mikino na mitoya ihari kugeza ubu. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo barashinjwa kuba batereranye wazalendo muri uru rugamba, ariko ibi ntacyo bivuze kuko izi wazalendo n'ubundi nizo zari zateguye igitero, ndetse bivugwa neza ko zari zabikoze mu rwego rwo kuvuga neza ko zigiye kongera gutungura FCM M23 muri iki gice cya Bijombo. Ariko se byari kugenda bite iyo M23 yongera gutungurwa ko basanze iri maso, maze biza kurangira ibirukankanye ndetse benshi basiga ubuzima. Mubare w'abazalendo baguye muri bice bivugwa neza ko abarenga 30 imirambo yabo yabonetse, abandi batorongeye baheze mu baturage, ariko bivugwa neza ko abaturage bitewe n'uburyo bakorana na FCM M23 bamaze kugenda babatanga ndetse nabo bagafatwa ari bazima. Ibintu benshi cyane bavuga neza ko iki gitero kitazibagirana kuri wazalendo kuko zabaye nk'iziyahuye, ndetse M23 benshi bibaza uko yari amavubi kuri uru rwego. Iki gisirikare kandi cya M23 gikomeje kwa advancinga mu bice bitandukanye cyerekeza aho ingabo za leta ya Kongo n'abarundi bakomeje kugenda bifashisha berekeza mu bice bya Pwezero kugira ngo babone uko barekura amakompura za Minembwe. Ibi kandi M23 yongeye gusohora itangazo nk'uko benshi babivuga ryerekana neza ko ingabo z'u Burundi ziri gukora ubwicanyi bukomeye cyane, n'ubwicanyi buri gukorerwa wazalendo, ubwicanyi buri gukorerwa aba basirikare bari ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko abo muri Twirwaneho basigaye bagerageza guhangana n'ibi bitero, ariko bikaza kurangira ingabo z'abarundi ziri kuza kurasa abaturage zibasanze ku butaka bw'iwabo. Ibi kandi bishobora kuza kugira ingaruka n'ibibazo bikomeye cyane kuri leta ya Gitega cyangwa se ya Bujumbura, nk'uko benshi cyane bakomeje kugenda babitangaza. FDNB ingabo z'u Burundi ziraza gushyirirwaho ibihano bikomeye cyane nyuma yo kwisanga muri iyi ntambara ikomeye cyane ku butaka bwa Kongo, aho zisa naho zateye igihugu cy'abandi nk'uko biri kugenda bigaragara. Ingabo z'abarundi kandi zigaragara mu bikorwa ziri kumwe n'ingabo za leta ya Kongo, ni ibikorwa biteye isoni akenshi byagiye biziranga, aho benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo ndetse n'abarundi zikwiye gushyirwaho sanction cyangwa se n'ibihano bikomeye cyane bitewe n'uko zitagiye zubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ndetse zagiye zigaragara zikorera iyicarubozo bamwe mu baturage ngo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda muri bice. Bamwe barashinjwa gukorana na M23, abandi bagashinjwa kuba abatasi n'ibyitso, ibintu benshi cyane bavuga neza ko bibashyira ku nkeke bitagituma bagaragara mu ruhame nk'uko bisanzwe. Aba kandi bikavugwa neza ko igihe amahanga akomeje kugenda areba M23 uburyo yakongera kugarura amahoro mu bindi bice byisumbuye ibyo yafashe, nibyo bikomeje kugenda bishyira Tshisekedi ku gitutu ndetse bikamushyira ku bwoba bukomeye cyane. Abarwanyi b'igisirikare cya FCM M23 bakomeje kugaragaza uruhande rwo kuba bagerageza gucunga umutekano w'abaturage, by'umwihariko mu bice bitandukanye bakomeje kugaragaramo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya leta ya Kongo kandi gikomeje kugenda kigerageza kwirwana, ariko ntabwo biri kugikundira kuko abasirikare ba Kongo basa naho bamaze gucika intege, basa naho bamaze kuba bagaragaza neza ko nta mbaraga bagifite zo guhangana kuri uru rugamba nk'uko amakuru abigaragaza. Ibitero bitandukanye bikomeje kugenda bigaragara, ariko M23 nayo ikagenda igerageza kubiburizamo nk'uko amakuru abigaragaza. Iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi cyo gikomeje kugaragaza ko kitazigera gicika intege, n'ubwo bamwe muri bo bakomeje kugenda babagambanira, bikaza guha M23 amahirwe yo gukomeza kwa advancinga ikubita itababarira mu bice bitandukanye hakomeje kugenda humvikana imiborogo y'izi ngabo. Ngubu aho abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi bongeye kugaragara birukanka amasigamana mu bice bitandukanye nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Byamaze kumenyekana neza ko igisirikare cy'u Burundi mu mujyi wa Uvira cyamaze gufatirwa mbarigo, aho iki gisirikare gisa n'icyamaze kugwa
kugotwa ku buryo bukomeye cyane, aho abasirikare b'u Burundi bamaze kugenda bafata umwanzuro wo kwirukanka amasigamana, aho abaturage bari kubaha induru, imodoka z'intambara zabo zigaterwa amabuye izindi zikaraswa. Intare za Sarambwe zisa naho zamaze kurakara cyane. Ni inkuru ikomeye cyane ndetse isobanura neza ko kugeza kuri ubu abasirikare barenga ibihumbi n'ibihumbi b'igisirikare cy'u Burundi bari kwirukanka basohoka mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko hasigaye inzira imwe yonyine yo kunyuramo. Intare za Sarambwe zamaze kubagota, abawazarendo bamaze kwihakaniza ingabo barirukanka barazitererana. Ingabo za leta ya Kongo FARDC nazo zabonye zitishoboreye zifata umwanzuro wo kuva mu mirwano. Ubu tuvugana ibintu byakomeye cyane hano mu mujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zaho, akavuyo k'abaturage n'abasirikare byivanze, ibintu byacitse, ni ibintu bikomeye cyane ndi bugarukeho muri iyi nkuru. Nakubwira nanone ko Iminembwe ndetse na Mikenke hongeye kugaragara abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bapfuye, imirambo yabo yongeye kugaragara muri iyi mihanda, ibintu benshi cyane bemeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane kuri iki gisirikare, ibyo benshi bagaragaza nkaho ari igihombo gikomeye cyane. Nyamara izi ngabo za twirwaneho zikomeje kuba mu ngamba kuko nizo zabashije guhagarika igitero gikomeye cyane cy'ingabo za leta ya Kongo. Nanone umuhanda Uvira ndetse uyu muhanda mugari werekeza i Bukavu, uyu muhanda mugari nyine bisa nkaho ukomeje kuberamo ibitendo bikomeye cyane, aho abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gusa naho bari kwagwa cyane muri ambushi zitandukanye z'igisirikare cya leta ya Kongo. Ni inkuru zigezweho zivugwa ku butaka bwa Kongo ndetse n'u Burundi, akarere k'ibiyaga bigari muri rusange, aho ngiye gukubwira ibitero bikomeye cyane M23 yongeye gutungurana ifatikanyije n'amadubu bakaza kwibasira ingabo z'abarundi mu mujyi wa Uvira ndetse n'inkengero zaho. Ni amakuru yemeza neza ko ingabo za leta ya Kongo zongeye kuba zihura n'uruva gusenya, biza kurangira zikuye muri uru rugamba. Abarundi bafite ibikoresho byinshi cyane bakuye iwabo ndetse n'izindi ntwaro z'intambara byaje kurangira bafashe umwanzuro nawo wo kwirukanka amasigamana, ariko baza kwisama basandiye kuko intambara yari yamaze kurenga urwego batekerezagaho, maze intare za Sarambwe zari zamaze kubagotera mu bice neza biri mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho amabariyeri menshi cyane yari yamaze kuriturwa n'intare za Sarambwe zinjiraga zisunika azenda kurutamo. Abarundi bamaze kubibona babona ibintu ntabwo byoroshye, baza gufata umwanzuro wo gufata bimwe mu bikoresho by'ingenzi barapakira. Mu gihe bagerageje guhunga basanga iburyo n'ibumoso, inyuma ndetse hose huzuye ingabo za leta ya Kongo. Nta kindi cyari kigezweho no gukomeza musururu imbere berekeza ku mupaka wa Kavimvira, nubwo bitari byoroshye. Umuhanda umwe ku ngabo zingana gutya, umuhanda usanzwe urimo urakoreshwa n'ibindi binyabiziga ndetse n'abaturage muvoma, ibintu byivangavanze. Abawazarendo barirukanka batererana ingabo z'abarundi. M23 niko kubakubita ibagira ubureti neza. Ni igisirikare cya leta ya Kongo cyagaragaje urwego rwacyo rusa naho ruri hasi ugereranyije nuko iyi mirwano yagombaga kugenda. Benshi bemeza neza ko ingabo za leta ya Kongo iyo ziza guhagarara mu bihindiro zigahangana, nibura zari gufasha abarundi kurokora bimwe mu bikoresho n'abasirikare babo. Ariko ubu tuvugana abaturage barabaha induru mu bice bitandukanye bayobeyemo, nyuma y'uko M23 yabacanyeho umuriro ikabazenguruka ku buryo bukomeye cyane. Ingabo z'abarundi zagabwaho igitero gikoranye imbaraga z'umurengera, hadi tanki ikomeye cyane. Intare za Sarambwe zongeye guhana zihanukiriye. Ubu tuvugana abarundi barahamagara hakurya batabaza basaba ramfuro nibura y'indege ishobora kugabanya umurindi wa M23 maze bakabona uko bava muri ibi bice. Akavuyo k'abaturage bivanze n'abasirikare bisa nkaho biteje inkeke muri ibi bice. Aha amadubu nayo ntabwo yoroshye, ari kurasa ubutitsa. Ibisa nkaho ari igitero cyari cyapanzwe hagati ya M23 ndetse na twirwaneho kugira ngo baze gutungura izi ngabo ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana ibice bitandukanye birumvikanamo amasasu, by'umwihariko mu nkengero z'umujyi wa Uvira, ariko benshi bemeza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze gutsindwa. Cyo abarundi bari bagerageza gukanyakanya ibikoresho bimwe na bimwe babisize mu birindiro bitewe n'uko batunguwe n'iki gitero gifite imbaraga, dore ko bibwiraga neza ko bafite inzira nyinshi cyane zo kunyuramo bakaba banirwana, ariko birangira bitabakundiye. Ni ibintu bikomeye cyane rero. Igisebo kuri FDNB, ingabo za Generali Evariste Ndayishimiye nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuri ubu ngubu amaze no kuba asa naho yagize ubwoba bukomeye cyane. Ingabo ze ziri guhura n'uruva gusenya. Si ibyo gusa, icyateye ubwoba abasirikare b'u Burundi ndetse nuko M23 yakoresheje imbaraga az'umurengera, ariko nanone ingabo za leta ya Kongo nazo zatewe ubwoba n'ibitero bikomeye cyane byabaye mu Minembwe
Minembwe na Mikenke aho twirwaneho yaje kurambika imirambo y'izi ngabo zabo muri ibi bice, ibintu byatumye bacika intege. Haravugwa n'icyorezo cya Ebola mu basirikare ba leta ya Kongo, ibivugwa neza ko ariyo mpamvu umusaruro uri kuba nkene ndetse ari bake ku mirongo y'imbere ku rugamba, kugeza aho twirwaneho aba basore b'urubyiruko b'Abanyamurenge badafite n'intwaro ziremereye babasha kugarika ingabo za leta ya Kongo mu mihanda, ibintu bibabaje cyane. Ubwo benshi cyane bakomeza kugenda bavuga neza ko urwanira ukuri atigora, ariko bisa nkaho twirwaneho iri gukoresha imbaraga zidasanzwe ndetse n'umutima kugira ngo ibashe guhigika izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda nazo zigaragaza urwego twavuga neza ko rutari hejuru cyane. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo n'ukuri barimo baratsindwa, ndetse ibi birasa n'ibiri kubera mu bice bitandukanye bibarizwamo ingabo za leta ya Kongo, aho zongeye gufata umwanzuro wo gukurikiramo 23 muri uyu muhanda uturuka Uvira werekeza Bukavu. Ni ukuvuga ngo ni umuhanda mugari uturuka Uvira ariko ukagenda ibirometero byinshi cyane kugira ngo ugere Bukavu wabanyuze mu bice bitandukanye. Aha rero niho ingabo za leta ya Kongo zigerageza kunyura kugira ngo zibe zagaba ibitero kuri AFC 23 ikazitungurana ikazicucuma mu buryo bukomeye cyane. Ibyo benshi bemeza neza ko ahangaha muri uyu muhanda hakomeje gupfira ingabo nyinshi cyane ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ni agahinda, ni amarira, ni imiborogo iri kumvikana, bisa nkaho Kisekedi intambara yamaze kumurenga. Ipiyo yarishaga zisa naho zitakiri kurya, zabaye ibigarasha, mu gihe 23 izayo zabaye jokeri gusa. Ibintu birakomeye. Ingingo ijyanye na diplomasi ndetse na politike ubusanzwe ntihabwaga agaciro, ariko abantu batangiye kugenda bareba ku bijyanye n'ibikorwa by'izi ngabo za leta ya Kongo bagasanga zirutwa n'izi bita inyeshyamba. Ibintu byakoze kuri Kisekedi muri rusange ikomeye cyane y'ibifaru by'igisirikare cya leta ya Kongo byamaze kwibikwaho na 23 n'amaduhu nyuma y'uko bari bakomeje kugenda bagaba ibitero mu bice bya Minembwe. Ni inkuru ikomeye cyane, ikaba inkuru igezweho, ariko inkuru ikomeje kugenda itera benshi cyane ubwoba no kwibaza byinshi cyane. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza kuri ubu bararira yo kwarika nyuma yo guhura n'ibizazane bikomeye cyane. Benshi mu basirikare b'iki gisirikare bongeye kwifata amapfubyi nyuma y'uko AFC 23 Alliance Fleuve Congo ibambuye ibikoresho hano neza hafi na Mikenke, neza wenda kugera za Puezero, aho imirwano ikomeye cyane yabereye. Abasirikare batwirwaneho bafatikanyije na 23 bivugwa neza ko ibi babikoze mu rwego rw'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari bamaze kunoza umugambi w'ibitero bikomeye cyane, noneho byari biri kunyura ku butaka byerekeza muri ibi bice. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kwirukanka amasigamana, aho basize ibifaru bigera kuri 3 nk'uko byagiye bigaragara, ndetse ibi byahise byigarurirwa n'igisirikare cya AFC 23 bahita banashinga ibirindiro muri ibi bice. Ni amakuru agaragaza neza ko hari hateguye igitero kinyuze ku butaka, noneho nyuma y'amadrone n'ibindi bitero byanyuraga mu kirere byoherejwe na Kisekedi ndetse na perezida w'u Burundi bashakaga kurimbura ibi bice bya Minembwe ndetse n'iyi mihana yose, ariko Imana igakinga akaboko bifashijwemo na twirwaneho na 23. Kuri ubu amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze gutegura ibitero binyuze ku butaka byinshi cyane. Ibitero byari bigamije kuba byahungabanya umutekano w'abaturage nk'uko wagira ngo niyo ntego, ariko byari ibitero nanone bigamije gusenya ibirindiro by'izi ngabo za twirwaneho biherereye mwabiriya bice. Ibi rero ntabwo byabagendekeye neza kuko baje gucanwaho umuriro birangira basa naho bazengurutswe, icyabatewe ubwoba no gukomeza kugenda abirukanka amasigamana. Benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi zongeye gutakaza ibi bikoresho ku maherere. Rwari urufaya rw'amasasu menshi cyane yavugaga 23 yongeye gufasha amadubu basubira mu byo bakoze inshuro irenze imwe, kwambura igisirikare cya leta ya Kongo izi ntwaro. Ubundi busanzwe abasirikare ba leta ya Kongo iyo babonaga bugarijwe ntaho guhungira bafite ndetse ngo babe bahungana n'ibikoresho byabo, bafataga intwaro ntoya ibi bifaru bagasiga babitwitse. Kuri ubu nta gahenge bigeze babona ngo babone nuko batwika izi ntwaro kugira ngo zitifashishwa n'umwanzi wabo. Byarangiye 23 zibitseho ibintu benshi bagaragaza neza ko 23 iri guhana
yihanukiriye. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kuvuga neza ko M23 ngo isa naho ntaho yagiye, ahubwo yongereye imbaraga. Nyamara M23 ibyo icyo yasabwe ni ukuva mu bice kandi yarabikoze. Nta bindi biciri kwigarurira uretse ibitero ikomeje kugenda ikora byo kwirwanaho, kubera ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bo bakomeje kugenda bakomeza umugambi wabo, dore ko bumvaga neza ko bazahita birukankana M23 paka ngo za Bukavu bakigarurira ya migi. Nyamara harimo urugendo ndetse biracyanagoye kugeza kuri ubu. Gusa havugwa ingabo z'abarundi zikomeje koherwa kuri ubutaka, ahiganjemo ngo abakomando bagomba gutangira ama operasiyo akomeye cyane ngo yo gufata umujyi wa Bukavu. Nyamara ibyo bagenzi babo bari guhura nabyo twakomeje kugenda tubibabwira, ni ibintu bikomeje cyane kuba ingaruka uruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. Abasirikare b'u Burundi benshi bibaza impamvu aribo bari guhura n'uruva gusenya kurusha undi uwo ari we wese. Gusa benshi banagaragaza neza ko n'igisirikare cya leta ya Kongo kitorohewe. Ibitero bikomeye cyane byongeye kubakoraho nyuma yo gutakaza izi ntwaro, hanaguye abasirikare batari bake nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Nanone ni inkuru zisobanura byinshi cyane, ariko ndakubwira neza ko General Sultan Makenga none yamaze kongera guca iteka, yongeye gutangaza amagambo akomeye cyane, aho benshi bagaragaza neza ko ari amagambo yo kwihimura ndetse amagambo agaragaza imipango ifitwe na M23 nk'uko bitangazwa. M23 nyuma yo kuva mu bice nababwiye, ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo nyine hariya hafi na Plaine de Ruzizi, yongeye kugaragaza neza ko nta kigeze gihindura imigambi yabo. Ntabwo bigeze bahindura icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyatuma bareka intego zabo. Yagaragaje neza ko gahunda ari ukugikinca asaba gakuraho leta ya Wajinga, kandi koko ibisubwambira bivuze ni mu gihe M23 ikomeje kuba isatira ibindi bice bitandukanye bishya. Ahari naho benshi bavugira neza ko Tshisekedi ashobora kuzisanga M23 yageze muri area ishobora gutangira kurekura amaroko y'eti Kinshasa, aho benshi bamusaba ko yakabaye yumva icyo asabwa maze akagikurikiza, kuko bisa naho bitoroshye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bavuga neza ko badahabwa ibyangombwa nkenerwa, nyamara n'ibyo bahabwa birengagiza neza ko bagomba kugenda babyamburwa na M23 nk'uko byagenze kuri ibi bifaru bigera kuri 3 bigiye kujya bibarasa kandi mu by'ukuri ibyari ibyabo. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje gushinjwa ibyaha bigera kuri 3, ariko ni ibyaha atari gushinjwa mu nkiko, ahubwo bayoborana bamushinja imikorere mibi ndetse no gukomeza kugenda adaha agaciro abasirikare b'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi biri kuba mu gihe uyu mugabo atorohewe n'amahanga, aho uyu mugabo kandi yakomeje kugenda agaragaza neza ko asa naho ari inyuma ya perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi. Kuri ubu amaze kugenda agaragaza neza ko ari gushinjwa ibyaha by'intambara. Biravugwa neza ko kandi iyi nama y'igitaraganya yagerageje kuba yasaba ubusobanuro perezida w'igihugu cy'u Burundi nyine ku byo ari gushinjwa, maze ararucararumira. Aho bivugwa neza ko bamusabye kuba ahagaritse inshingano ze, akaza kubabwira neza ko bitashoboka. Akomeje kugenda humvikana imyanzuro ikakaye, benshi bakavuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi kandi ashobora kuza gutembagazwa ku butegetsi, ibyo benshi bita kudeta. Ibi byagenze bite? Perezida w'igihugu cy'u Burundi arashinjwa icyaha cya mbere gikomeye cyane n'igisirikare, kuba yaratanze itegeko ry'uko umusirikare w'igihugu cy'u Burundi uzajya ku butaka bwa Kongo azajya asimbuzwa imbonerakure zigahabwa aminamba cyangwa se umubare uranga abasirikare, maze iyo mbonerakure igahagarara mu mwanya w'umusirikare kugira ngo abo mu muryango w'uyu musirikare batazaza kuba basaba impozamarira cyangwa se batazaza guteza ingaru bakabazaho umusirikare cyangwa se aho wo mu muryango wabo yagiye, maze uyu musirikare bikaza kurangira babwiwe neza ko, ndavuga nyine abo mu muryango we bakabwirwa ko yatorotse ndetse atakiri umusirikare, nabo ubwabo bamubuze kandi yaramaze kugwa kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bikomeje kugenda bitera intimba ndetse binashengura benshi cyane mu gisirikare cy'u Burundi, by'umwihariko abari mu mirwano ndetse nabo basa n'abamaze gucika intege. Imiryango abafite aho bahurira n'igisirikare cy'u Burundi isa naho idatuje nyuma yo kubona neza ko abasirikare benshi cyane bagiye batikirira muri iyi ntambara ya Kongo. Abenshi uretse bafite amapeti makuru bagiye bapfa bikamenyekana hose, abandi bose bisa nkaho bagiye babeshya abo mu miryango ye ko batorotse igisirikare ndetse batakiri abasirikare, nyamara imibare iranga umusirikare ikaza guhabwa izi mbonerakure z'urubyiruko. Bivugwa neza ko nazo zikomeza kugenda zitozwa ibijyanye n'amasomo ya gisirikare. Ibi rero birakomeza kugenda bishyira ku gitutu gikomeye cyane
cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi ukomeje kugenda agaragaza ibisa nkaho ari ubwoba bukomeye cyane nyuma y'uko bagerageje kumweguza binyuze muri leta majoro ndetse mu nama ikomeye cyane. Uyu mugabo akavuga neza ko bitashoboka ndetse akaza kongera gusaba ko inama yakimurwa aho azatanga ubusobanuro bwimbitse. Nyamara aba bayoborana ntabwo bari kumwumva neza, bisa nkaho bari kumushinja ibyaha bikomeye cyane. Uyu mugabo kandi akomeje kugenda agaragaza kwigwizaho umutungo, bivugwa neza ko yamaze kuzuza inzu mu gihugu cy'Ububirigi. Benshi bamushinja kuba ari inzu yavuye mu maraso y'abasirikare b'u Burundi biturutse mu mabuye y'agaciro ndetse n'ibindi by'agaciro ahabwa na perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Elias Facibeto ukomeje kumushuka nk'uko benshi bakoresha izi mvugo, ariko nge ntemera kuko uyu ni umugabo kandi general bafite ububasha bwo gukora icyo ashaka, nta gitutu kimuriho. N'amakuru kandi avuga neza ko mu ngoro ishinga amategeko cyangwa se ku ngoro ishingwa amategeko y'u Burundi ndetse no ku biro bya perezida biravugwa neza ko hagaragaye abasirikare benshi basa naho ari bashya. Bivuga neza ko General Neva atari kwizera abo bayoborana, yatangiye kugenda ashyiraho ingamba z'ubwirinzi kuko akeka ko bashobora kuza kumutera kudeta. Kandi biravugwa neza ko ku ngoro y'umukuru w'igihugu aha hagaragaye igipolisi gishya ndetse n'abasirikare basanzwe babarizwa mu itsinda rikomeye cyane ririnda umukuru w'igihugu. Benshi bari kwibaza icyo ibi bihatse. Kuri radio na televiziyo y'igihugu kandi biravugwa neza ko hari kugaragara urujya n'uruza rw'abashinzwe umutekano batari basanzwe. Aha bivugwa neza ko bari kwirinda ko hari abaza kuba bakoresha radio cyangwa se televiziyo bagatangaza ibitandukanye n'ibyo we yifuza. Benshi bakavuga neza ko ibi ariko bitari guhagarika igitutu afite kuko bisa nkaho yicariye intebe ishyushye, ndetse we na mugenzi we utetse igihugu cya Kongo bakomeje kujya kuri puresha ikomeye cyane. U Burundi bukomeje kugenda bwisanga mu bibazo bikomeye cyane nk'uko benshi cyane bakomeje kugaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu bafite ubwoba, ndetse nyuma y'uko yapanze umugambi wo kuba yatera igihugu cy'u Rwanda maze amahanga akamubwira neza ko nta uzamutabara azibaga akifasha. Yaje guhurwa n'ijambo yabwiwe na perezida w'igihugu cya Kenya William Ruto, wamubwiye neza ko intambara azasanga mu masaha abiri kurwanirwa i Bujumbura, ndetse bamubwira neza ko nawe azisanga ari guhungira mu gihugu cy'igituranyi cye cya Tanzania. Uyu mugabo ibi yahise abivamo, ndetse n'ingabo ze zari zamweretse ko zititeguye ndetse zitari tayari, zidashobora no gutinyuka gukora iryo kosa. Ibi byose bikomeje kumurwaniramo, ndetse agakomeza kugenda hagaragara igisa naho ari pressure ndetse n'igitutu abari imbere mu gihugu nabo bakomeje kugenda bamushyiraho. Benshi bakavuga neza ko uyu mugabo adatuje na gatoya, ndetse akwiye kumva ibyo abwirwa ndetse akagerageza gufatikanya n'abo bayoborana bakamugira inama mu bitekerezo, kuko bitagenze gutyo ashobora kuza kwisanga yamaze kugira pressure ikomeye cyane, ayishobora no kuza kugira ingaruka ku buzima bwe. Benshi banavuga neza ko butameze neza muri iyi minsi. AFC 23 yongeye gutanga isomo rikomeye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Noneho abasoda bacyo basa naho bamaze kugenda bashirira muri imirwano aho bagiye besurwa ndetse bakaza kugenda bakubitirwa mu bice bitandukanye. Noneho hagaragaye abenda kuba basaza. N'amakuru avuga ko 23 yaje kureba aba basaza b'igisirikare cy'u Burundi bari bashyizwe ku mirongo y'imbere ku gahato, ndetse abo bigaragara nkaho bari bazanywe mu mirongo y'imbere ku rugamba bakuwe mu gisoda cy'u Burundi. Biravugwa neza ko abasaza bashobora kuba bari barageze mu zabukuru ndetse barahawe ikiruhuko cy'izabukuru n'igisoda cy'u Burundi FDNB, nyamara bakaza kuba barahamagajwe kugira ngo bongere koherezwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, nyamara bikorwa aba batabizi n'imiryango yabo itabizi. Bahamagajwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi generali akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'izi ngabo, ariko kandi ntabwo yabyumvikanyeho n'umugaba mukuru w'ingabo generali Prime Niyongabo. Abasaza bari barasezerewe mu gisirikare bitewe n'izabukuru bongeye guhamagazwa ndetse babwirwa neza ko igihugu kibakeneye. Aba rero basezeye imiryango yabo batazi ikigiye gukurikiraho, kuko bumvaga neza ko bashobora kuba bagiye gushingirwa nk'ikigo cyabo kibitaho ndetse bakaza guhabwa ibindi by'ingenzi. Baje guhabwa imbunda n'amasasu bongera kujyanwa ku butaka bw'igihugu cya Kongo. Inkuru ziravuga neza ko atari bonyine gusa bari kumwe n'abandi basore bari bagifite amaraso mashya, ariko kandi aba basaza ndetse bisa nkaho bazavuma perezida w'igihugu cy'u Burundi bitewe n'icyo yamaze kubajyanamo. Aba basirikare bafatiwe ku rugamba ndetse kubareba benshi bavuze neza ko ari ibintu biteye agahinda kureba aba basaza, kureba uru rubyiruko, kureba izi ngabo z'u Burundi zikomeje kugenda zitikirira kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira
Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru agezweho aremeza neza ko aba bafatiwe hariya neza hafi na Plaine d'Orzizi, kuko amakuru agaragaza neza ko bari bateguye igitero gikomeye cyane, ariko ntabwo cyari igitero cy'abasaza, no kuvuga ngo bari abasirikare nyine b'ingabo z'u Burundi nk'uko ibitero bisanzwe bikora, bari gufatikanya n'igisirikare cya leta ya Kongo, ariko ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi hagaragayemo aba basaza bakuru nk'uko amakuru avuga neza ko bamaze no gufatirwa kuri uru rugamba. Inkuru ziravuga neza ko 23 mu gihe yaba ibashije kubereka nk'itangazamakuru, abantu benshi cyane bashobora kuza kuzenga amarira mu maso, kuza kubona umutwaro uremereye cyane perezida w'igihugu cy'u Burundi ari kugenda akorera izi ngabo ze. Amakuru agaragaza neza ko kandi iki gisoda cy'u Burundi gikomeje kugenda gikubitirwa mu bice bitandukanye. Ubu rero aba basirikare bafashwe biravugwa neza ko ari abasirikare benshi cyane bashobora kuba bagera mu mubare munini nk'uko byatangajwe, ariko icyatunguye benshi nuko yiganjemo abafite imyaka yisumbuye hejuru, batakabaye bakigaragara muri iki gisirikare. Igisirikare cya Kongo nicyo cyagiye gikunda kugaragaramo abasaza, ariko benshi bakavuga neza ko uretse ubuzima twavuga nkaho ari ubuzima bubi ndetse n'imyaka iba atari myinshi cyane, ariko bitewe kuba no kunywa urumogi, ibiyobyabwenge biremereye cyane, ariyo mpamvu abasirikare ba Kongo abenshi baba bagaragara nkaho bashaje, nkaho badafite imbaraga, nkaho batari sereye cyane. None Uburundi busa nabwo n'ubwamaze gufata abasaza bagiye bagira inama igisirikare cy'u Burundi, ndetse bagiye bagerageza kurwanira igisoda cy'u Burundi FDNB, bajyanwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bisa nkaho abasirikare batangiye kuba bake, batangiye kubura, batangiye kugabanuka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi, kugira ngo bakomeze kuronka izi zahabu ndetse n'aya madolari nyine. Niyo mpamvu bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi yongeye gufata abasirikare barimo abakuze cyane, akaza kubohereza. Bivugwa neza ko biganjemo n'abari barasezerewe muri iki gisirikare. Kujyanwa hano rero nta mahitamo bari bafite, ari nayo mpamvu byabagoye cyane, ndetse biza kurangira bacakiwe n'intare za Sarambwe. Harakurikiraho ikima 23 mu gitero gikomeye cyane, dore ko ari nayo yari yatewe, ndetse ibirindiro byayo bagira ngo baze kubibombarira ku buryo bukomeye cyane. Byaje kurangiriza intare za Sarambwe zihagaje mu birindiro, ndetse ziza kubereka neza ko zitavugirwamo. Kurasana gukomeye cyane hagati y'izi ngabo za 23 ndetse n'izi ngabo z'abarundi, ariko utumva ngo bari abasaza wumve ngo bari bonyine, bari kumwe n'ingabo za leta ya Kongo n'izindi ngabo z'abarundi zisanzwe kuri ubu butaka. Barasanye karava, ndetse biza kurangira nyine AFC 23 ari bashije gutsinda izi ngabo nk'uko ibimenyetso byagiye bibigaragaza. Inkuru rero tugira hiravuga neza ko kugeza kuri ubu ngubu 23 yatakarije umusirikare umwe wenyine muri imirwano, mu gihe abarundi bahatakarije abasirikare batabarika. Inkuru kandi zikavuga neza ko iki gisirikare cya 23 cyabashije kugera ku ntego yo gufata aba basirikare biganjemo abakuru, kuko basaga n'abari bananiwe nyuma y'uko 23 yabahindukiranye itangira kubasheringaho. Biza kuba ngombwa ko bakora wizidoro bakirukanka amasigamana ndetse n'intwaro ku rutugu. Aba biganjemo abakuru ntabwo babashije gufashwa n'aba bakiri bato ngo baze gukurwa ku kibuga cyangwa se baze gukurwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Byarangiye bamanitse amaboko bacakirwa na 23. Kubona aba basaza bazenga amarira mu maso, basa naho bazanywe mu bintu batazi, mu bintu batiteguye ndetse badafitiye ubushobozi, byateye benshi cyane ikiniga. Bongera kuvuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi aba basaza nyamara bizarangira bamuvumye, kuko bisa nkaho yongeye gukora honte cyangwa se skandali, ibara rikomeye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa. Ibice bitandukanye byose bisa nkaho byamaze kugenda bihaguruka, yaba bari ku butaka bw'u Burundi nk'uko bitangazwa, babuze bamwe mu miryango yabo, babwirwa neza ko hari ibyo bagiyemo by'akazi, dore ko aba basirikare kandi ubwo ni ukuvuga ngo ni benshi n'abahoze ari abasirikare bajyanwe muri iyi mirwano mu buryo budafututse, kuko bisa nkaho iki gisirikare cy'u Burundi cyabajyanye badasezeye n'imiryango yabo. Bivuze neza ko nuwagwa kuri ubu butaka baza kubwira umuryango we ko bamubuze, nk'uko basanzwe babivuga, babwira abafite imiryango ikomeje gutikirira kuri ubu butaka bwa Kongo ko ubwo ngubwo uko ibintu bimeze, abasirikare bagwa ku rugamba babeshyerwa ko baturutse, ndetse bikaza kugenda bigera mu miryango yabo. Nyamara hamaze kumenyekana amakuru y'uko aba basirikare baba baramaze no kwicwa, ibintu benshi cyane bavuga neza ko biteye agahinda. N'inkuru zikomeje kugenda zivugwa, abasirikare b'u Burundi kuri ubu ngubu basa n'abamaze kwifata amapfubyi, basa naho batagishoboye kwihangana. Ababibona bakiri ku butaka bwa
bwa Kongo, ndetse basa naho bacitse intege. Abakiri ku butaka bw'u Burundi nabo baba bafite igitutu n'ubwoba, bivugwa neza ko bafite ubwoba bwo kuzanwa muri iyi mirwano, ahaturutse no guterana amagambo no kutumvikana hagati y'abakomeye muri iki gisirikare. Perezida w'igihugu cy'u Burundi akomeje kudashimwa n'abo bayoborana inzego za gisirikare, nyamara niyo mpamvu benshi bakomeje kugenda bavuga neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye bizarangira atembagajwe ku butegetsi, nk'uko nawe ajya bivuga ko hari abo bayoborana batamwumva kuko akomeje gukora amakosa nkana, ndetse bikagaragaza neza ko abasirikare b'u Burundi basa naho bajyanywe muri iyi ntambara ku gahato, ku mbaraga, kuko nta mahitamo, oda ni oda. Ubwoba bukomeye cyane. Benshi baravuga neza ko ubu tuvugana ari umunota wa 28 iki kibuga cy'indege kidakontororwa n'abasanzwe bagikontororwa, bisa nkaho systeme zinjiriwe iki kibuga cy'indege nta ndege kugeza kuri ubu ngubu muri iyi minota ishobora kuza kuhagwa, ndetse bamaze gutanga warning, ndetse ku ndege zagombaga kuza kuhagwa bamaze kumenyeshwa neza ko atari bo bari gukontorora iki kibuga, ndetse ko systeme zavuyeho. Ninde wongeye kwinjirira amabanga y'ikibuga cy'indege? Ese bigenze bite? Nubwo babukomeye cyane i Bujumbura, benshi baravuga neza ko intare za Sarambwe zabigizemo uruhare, kuko bivugwa neza ko intwaro ziza ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi ziba ziri buze gukoreshwa ku butaka bwa Kongo, zikoreshwa n'izi ngabo ziri gufashwa n'igihugu cy'u Bubiligi. Aha rero mu 23 benshi ntabwo barasobanukirwa uko ikoresha ndetse nuko yinjirira izi systeme. Ese mu 23 ifite abayiti bakomeye cyane ku buryo ishobora kuba yagira kuri uru rwego, cyangwa se ikorana na bamwe mu bakora kuri iki kibuga mu rwego rwo kugira ngo ize kugenda ishyiraho izi ngamba zisa naho ari z'ubwirinzi. Izi ndege zagombaga kuzana intwaro ntabwo zishobora kuhagera mu gihe hari ibibazo bya hato na hato, ndetse bavuga neza ko iki gisirikare cya 23 aricyo kiba cyashyizemo akaboko, ariko nubwo badasobanura neza uko bikorwa. Inkuru ziravuga neza ko abagenzi benshi ku kibuga cy'indege cya Bujumbura bahawe igice bazajya bakoresha, ikindi gice kimera nk'igihinduwe igice cya gisirikare. Iby'abaturage benshi cyane batanishimiye, bavuga neza ko iki kibuga cy'indege kuhagira serivisi zabaye mbi cyane, ndetse bisa nkaho haba hari n'umuvundo ukomeye cyane bitewe n'ibikoresho bya gisirikare byagiye bihashyirwa, ndetse ibindi byagiye bijyanwa mu bice bitandukanye, ari nabyo byagiye bitwikwa mu bitero bitandukanye twagiye tubabwira. Amakuru rero aravuga neza ko systeme z'ikibuga cy'indege zavuyeho, sibo bari kuzikontorora, abasanzwe bazikontorora. Biravugwa neza ko kandi amabanga ashobora kuza kumenwa, ndetse bikavugwa neza ko ashobora kuza kuba ikintu kidasanzwe. Ikibuga cy'indege si ubwa mbere itumanaho rivuyeho, noneho ni ubwa mbere bigeze mu minota 28. Bivugwa neza ko igihe kigeze kuvaho iminota myinshi, nanone cyaveho iminota 26 n'amasegonda 45. Kuri ubu ngubu ibi ni ibintu biba bidasanzwe kugira ngo ikibuga cy'indege kibeho kidafite amakuru, radari zidakora, ibintu byose byahagaze. Ibintu benshi bavuga neza ko ari kwindirirwa gukomeye cyane. 23 niyo babishinja, benshi baravuga neza ko bishoboka, nubwo benshi batabyemera, kuko na 23 ntabwo iza ngo ibyigambe. Ibi rero bikagaragaza neza ko i Bujumbura ibintu bitoroshye. Ndanakubwira neza ko kandi ingabo za leta ya Kongo zikomeje kuvuga neza ko abarundi bakomeje kugenda bazinaniza, mu gihe aba basoda b'u Burundi bamaze igihe kinini kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamaze kwiramanta bavuga neza ko batagishoboye ndetse guhangana mu gihe badahabwa ibyangombwa nkenerwa by'ingenzi ndetse ngo bitabweho. Nyamara abarundi basa n'abamaze gucika intege, ni mu gihe bimaze kugaragara neza ko nyuma y'uko inama y'igitaraganya leta majoro y'u Burundi yafashe umwanzuro wo kuba yakura aba basirikare kuri ubutaka, hagaragaye ikimeze nko kutumvikana gukomeye cyane. Ese byaje kurangira bite ko Tshisekedi yari yabwiye General Neva ko we bazakomeza gukorana, nyamara General Neva nawe akareba kwirengagiza ibyo akura muri iyi deal ikomeye cyane yo kuba yashora abasirikare muri iyi ntambara, maze Tshisekedi akamuhundagazaho ibijyanye n'amabuye y'agaciro ndetse n'andi mafaranga, amadolari menshi cyane. Ibyagiye bituma bamwe mu basirikare bakomeye cyane, by'umwihariko umugaba mukuru w'izi ngabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, benshi bakomeje gushimangira neza ko ashobora kuzahirika ubutegetsi, kuko ntabwo ari guhuza na gatoya n'uyu mugabo utetse iki gihugu cy'u Burundi. Benshi barakomeza kuvuga neza ko General Neva ahadatuje, asa n'uwicariye intebe ishyushye,
igitutu gikomeye cyane hashobora kweguzwa. N'ubu ngubu benshi baramushinja ko akomeje kugenda yica bamwe mu bagiye bamenya amabanga ye ndetse n'amanyanga akomeje kugenda akora. Minisitiri w'itumanaho ndetse n'itangazamakuru Gaby yarishwe, benshi babishinja perezida w'igihugu cy'u Burundi, bashimangira neza ko yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Kuri ubu rero amakuru arakomeza kugenda agaragaza neza ko General Neva adatuje, imigambi yose yari afite yaburijwemo, uretse kuba akomeje kugenda agerageza guhinduranya